Evo, ovdje su neki šumski ljudi stigli. Odakle ste vi došli? Iz centra ste? Ma kako da ne? Evo, neki botovi stigli ovdje na sednicu vlade. Sad sve torbama idu čačine. Evo neki novi cirkus ovdje ispred skupštine. Opet su stigli ovi portable toilets. Novi Closet Fest. Evo ovi novi šatori ispred Savezne skupštine, ovdje se čeka glasanje za novu vladu gospodina ovog Turčina Macuta ovog. Odakle li je taj? Evo imamo ovdje krvavu ruku. Imamo neke batinaše, šta je ovo? Šta se ovdje dešava? Stigli su ovi botovi, neki obojeni. Šta se čeka ovdje? Ima sendviča? Ima svega. Evo konfuzna atmosfera ovdje, ljudi čekaju nešto, ja ne znam. Da li smo dobili novu vladu, šta je ovo? Šta se dešava, gospođo? Ništa, gospodine. Šta se čeka? Nova vlada? Čokolade. Čokolade, bit će sendviči. Ajde, sjaš. Odakle ste vi došli? Odakle? Iz Srbije. Iz Srbije ste stigli? Jesmo mi iz Srbije. Šta imaš protiv Srbije? Ja sam Beograđanin. I mi smo Ma Beograd. ne, a šta je Srbija? Beograd nije Srbija, jel? Pa mi ne mrzimo nikog. Evo! Ti Beograđani, đaše. Ali zastava na kačketu vam je... Obojena revolucija. Obojit ćeš se ti. Treba da živete neko. Au! Ajde. Evo gospođa proziva ove sa crvenom šakom, ne znam. Šta se dešava? Tu je i policija. Ovdje je neki Čači fest. A ovaj gospoda je sa juga Indije. Malo kilažu. Evo ovi botovi čekaju novu vladu. Au! Gospođa psuje ovdje poslanike. A ovo su botovi ovi.
siđi pičkice dole. A ovo... Prozivanje ovih poslanika opozicije sa ćacima ovdje. A ovo, evo neke pretnje sa isterivanjem očiju. Ovdje su velike tenzije ispred Skupštine. Ne znam šta se čeka. Televiziunea română. Nu înțeleg. Nu reći dole. Filming Romania. No, you need to go there. No filming. Televizija. Evo, nervozni su botovi ovi. Botovi čekaju novu vladu. Aici tensiuni mari la... Ține, la pumpă, a? Aha. Odakle ste vi? Iz zemlje Srbije, brate moj. A što ste došli? Ne, lepo pitam. Došli protiv vaš ustaša koji ste došli da blokirate. Zabranjeno da dođe. Zašto je zabranjeno? Protiv vas ustaša. Rodila sam troje djece. A šta se dešava? Objasnite mi. Pa ne znam, loši Albin Kurti i Bedžet Pacoli platio šiptarima da iznose krvave ruke kao 81. godine. Pobili nas. Ubijali nas od 81. godine. Nećete sada. Ja ih poručujem, nastrpkinja sa Kosova i Metohije. Trebate studente da podržite, šta fali? Zašto ih podržim? Da se ne izvrš jebu sa šiptarima? Pa mladi su, Ajde, bre, Ajde, stvarno. Znači, ovi kažu za studente da su narkomani. Evo, imate sa Kosova su stigli ovi. Videli ste u direktnom prenosu. Ce se întâmplă aici? Avem niște șatre. Ovdje su ovi su u šatorima. Ćaci. Ovdje ljudi spavaju. Vi spavate ovdje ili? A šta će ovi šatori? Ovdje na desetine šatora. Ljudi kampuju ovdje. Odakle ste vi došli, gospodine? Odakle ste došli? Ne znate? Vi odakle ste? Vi, gospodine, odakle ste? Beograđanin? Pa što viš? Ovo su neki iz Republika Šumska. Evo i ovdje je blokirano, ne može se prođe. Znači opet spojene su sa dva Ćacilenda, evo ovaj ovdje. Ovdje je mega Ćaci i ovaj manji Ćaci. Ujebote, ovaj Ćaći fest, ovdje čekaju inauguraciju nove vlade. Ovdje imamo novu promenadu, pored Ćaći šatora i klozeta. Closet Fest. Šta je Ćaćija ovdje? Pogledajte koliko ovdje Ćaci šatora. Ne znam ko se čeka ovdje, ili izlazi Vučić? Ljudi čekaju nekoga. Evo neko izlazi, je li to novi ovaj
Macut. Evo ga gospodin Lazović, evo ljudi ga zvižde Lazoviću, šta se dešava u sred Beograda? Au. Evo, koalicija Levo-zeleni front. Evo su ovi neki crno dupetaši, ovi su se podigli. Au, sad se plaćaju vode, nema za džabe. Evo ćaći viču ustaše ovima iz opozicije. Evo, napeta situacija, ne znam šta se dešava. Zašto negoduju ovi ljudi ovdje, da vidimo. Ko je tu? Marinika Tepić. Lopovi! 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 Pristalice režima negoduju protiv Lopovi! Lopovi! poslanika opozicije. Lopovi! Lopovi! Gospodine, zašto vičete lopovi? Šta se dešava? Pa odakle ste? Šta se dešava? Ja sam ovdje iz Beograda, došao sam da vidim. Ne, stvarno gospodine, šta? Pa i oni su naši, šta? Pa je li izglasana vlada? Šta se dešava? Ja za YouTube. A vi ste, odakle ste vi? Iz Beograda. Bravo. Evo, ovo je ovaj Dobrijević, zeleno-levi front. Dobrošinović, izviždan ovde. Beograđani, da vas čujem. Beograđani, da vas čujem. Ja došao da pozdravim sunarodnike ovde. Tako je. Nismo mi. Ne trebamo da se mrzimo, šta? Tako je. Kaže da se mrzim, to si došao da nas snima. Pa samo hoću da snimim ove, šta se dešava. Evo ga, ja sam glasao za ovog bradatog. Jesi za brata. Majke mi. Sa njim. On hoće da spasi ovaj stari most, hoće da ruše. To su ga partizani spasili i ruše na most. Vidi, spasio ga. Nemci napravili. Pa ne može. I vi ste za rušenje, evo ga. Evo izviždan je ovde, pogledajte šta se dešava. Neverovatne scene ispred Skupštine, izviždan Lazović u sred Beograda. Samo izađite. Idem. Samo izađite. Sve je okej? Sve okej. Okej. Ne treba ti ovo. Dobro. Vrati mi bedž. Ovaj mi je ukrao bedž, jebut. Evo, kažu da sam majmun, ovi ćaci ovdje. Doveli ovu sirotinju ovdje da spava, na što ovo liči, pogledajte. Daj, ovo mi jedan, treba mi jasno. Kafa, da. Evo su Beograđani ovdje. Neverovatne scene ovdje, evo. Evo su ćaci ovdje. Evo, Beograđani negoduju ovdje. Zaplenio sam im jastuk.
Evo kome treba Ćaci jastuk. Uzmi jastuk, uzeo sam od Ćacija. Ima tamo. Da. Ima Jorgan i ovo je ovaj. Gdje? Ima... Ovo su ovi iz Republike Šumske i ovi Kosovari sve.